gihe isi ibarizwa mu nzangano, iterabwoba, ubucengezamatwara n'intambara z'ubucuruzi. Hari abantu batagaragara mu binyamakuru, batagira amazina azwi, ariko bafite ubushobozi bwo guhindura amateka. Abo ni ba maneko, abantu babayeho mu buzima bw'ibanga, bakaba barinda cyangwa se basenya ibihugu bidasakuza. Ni intwari cyangwa ibirura bitewe n'uruhande bareberamo. Ba maneko ni abantu bakoresha inzego z'ubutasi nk'iza gisirikare, iza gisivile cyangwa iza leta kugira ngo bamenye amakuru y'ibanga, bayasesengure, bayashyikirize abayobozi b'ibihugu. Bashobora kuba bakora ku mugaragaro cyangwa se bihishe, ariko kandi akenshi ni abantu baba mu mwijima bakora ibidasanzwe. Ba maneko ni abantu baba mu buzima bufite amategeko abarusha n'ay'abasirikare. Ntibemerewe gusoma email y'umuntu utari ku rutonde cyangwa kumena ibanga uretse iyo bibaye ngombwa. Icyakora mu gihe cy'intambara ba maneko barabeshya, baragambanirwa, bakoresha amarenga, urukundo, amafaranga, ubwenge n'ikoranabuhanga ngo bamenye ibanga ritari rizwi n'abantu cyangwa se rizwi n'abantu babiri gusa. Maneko ashobora kuba ari umufotozi, umucuruzi, umushakashatsi cyangwa se umunyamakuru. Yaba afite pasiporo nk'eshatu zitandukanye, amazina 5 nayo atandukanye, telefone nka 7, ariko kandi agahora ari umuntu umwe, umukozi w'ubutasi nyine. Akaba kandi anafite ubuhanga bwo guhindura isura, kwigana indimi, imico n'imvugo, nabyo ni ngombwa cyane. Maneko mwiza rero ntabwo akoresha imbunda mbere, ahubwo akoresha ubwenge. Abwira umuntu icyo ashaka kumva, agasasa umutego w'urukundo, ubucuti cyangwa se amahirwe y'akazi, byose ngakuremo ikimenyetso kimwe gifite agaciro. Hari igihe maneko yitwara nk'umukunzi cyangwa se nk'inshuti akadasohoka, byose akaba ari mu buryo bwo kumwigarurira. Nta muntu ubona maneko, aragenda ntukamwumve. Akoresha dead drops, ahasiga ubutumwa munsi y'ibuye, mu isanduku y'ibikoresho cyangwa se mu gitabo kiri mu isomero. Ashobora kohereza ubutumwa hifashishijwe ink idahita iboneka cyangwa se amagambo y'amayobera yasomwa na mudasobwa yihariye. Maneko ahabwa imyitozo ikubiyemo kurokoka, kurya imbuto zishobora kuribwa, kumenya aho yihisha ndetse no kwirinda umwanzi. Ahabwa n'indi myitozo yo kumenya byinshi ku ikoranabuhanga nko kwinjira muri telefone cyangwa mudasobwa ya guverinoma. Ikindi atozwa ni ukwihangana, nko kubabarira mu itotezwa, gukomeza guhakana na nyuma y'amasaha 48 ataryamye. Ikindi ni imibanire, kwigarurira abantu mu buryo bw'umutima cyangwa ubwenge. Muri iki gihe ba maneko barenga imbibi z'ibihugu batarinze kujyayo. Bakoresha drones, satellite imagery, GPS trackers ndetse na cyber espionage. Bamenya uko rero ubukungu bw'ibihugu buhagaze, aho abasirikare bari, n'icyemezo guverinoma iri gufata ejo mu gitondo. Hari abinjira mu matora ya za leta bagahindura ibyavuye mu matora binyuze mu ikoranabuhanga. Hari abinjira mu bigo by'ubucuruzi bakiba amakuru y'ibanga. Ibi byose bakabikora batarigeze na rimwe binjira mu gihugu bahanganye nacyo. Muri ba maneko benshi bamenyekanye harimo nk'uwitwa Mata Hari, umugore wahindutse maneko w'Ubudage agakoresha uburanga bwe mu kubona amakuru. Undi ni uwitwa Kimi Philby, umwongereza wari mu butasi bw'Ubwongereza ariko kandi ari n'intasi ya KGB. Aldrich Ames, nawe yari maneko wa CIA wagurishije amakuru y'ibanga ku Burusiya. Simon Mani, maneko w'umunyabigwi wacengeye Afurika akajya ategura ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu byinshi bitandukanye. Mu Rwanda, Kenya, Nigeria na Afurika y'Epfo ba maneko bakoreshwa mu guhangana n'iterabwoba, gukurikirana abanyapolitike bashobora guteza ibibazo, kugenzura ibibazo n'ibikorwa by'amahanga n'abashoramari, kurinda imishinga y'ubukungu nk'iy'amabuye y'agaciro n'ibindi. Maneko aba ari umuntu usanzwe, umwarimu, umusirikare, umukozi w'ibitaro, umunyeshuri cyangwa umukecuru utuje. Ibyo rero ntibivuze ko bose ari babi cyangwa biza, ahubwo ni ibikoresho bya politiki, ubukungu n'umutekano. Aba ari umuntu wiyemeje kuba mu isi y'umwijima, ngamenya ibanga isi itazi. Ubuzima bwa maneko ni uruhurirane rw'ububasha, ubwoba, ubwenge n'ubwiru. Ntibagira inzozi bavugaho cyangwa se ibitabo byandikwa nabo, ariko amateka y'isi, intambara zose zabaye, amahoro amwe yagezweho, byose byagizwemo uruhare n'abantu batamenyekanye bakora mu bwiru bwuzuye. Abo akaba ari ba maneko. Mu kiganiro cya none mu nyemerere turebere hamwe ibihugu 10 muri Afurika bihambaye mu bikorwa by'ubutasi muri Afurika yose. Ibi bikaba amaso y'ubugenge atagaragara. Ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye usanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya, amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Ngaho kora subscribe, fungura inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Mu
gicucu cy'amateka ya Afurika rero hari intambara zidashotorwa ku mugaragaro, ntizikoreshe ibisasu, ntizikoreshe n'ibinyamakuru, ariko kandi zigakorwa n'abantu batagaragara bambaye igisivile, bafite udutelefone nka dutatu, pasiporo enye n'amabanga arenze ubushobozi bwa politike. Aba rero nibo bitwa ba maneko, ingabo z'ubwenge, ibikoresho bya leta zitagira amajwi muri Afurika, ndetse yewe hakaba hari ibihugu 10 bimaze kubaka izina rikomeye mu gucunga no gukoresha ubutasi mu buryo butangaje. Umwanya wa mbere turahasanga igihugu cya Afurika y'Epfo, impinduramatwara y'ubutasi. Aha rero bafite ikigo cyitwa SSA, State Security Agency. SSA yasimbuye Apartheid Era National Intelligence Service, yamenyekanye cyane ubwo yakoreshejwe mu buryo bwa politike mu bihe bya Jacob Zuma, aho bamwe mu bakozi ba leta bagaragaje ko batumizwaga mu bikorwa byo gukurikirana abatavuga rumwe nawe. Ibyegeranyo bya Leaks byerekanye ko SSA yakoreshejwe mu gukurikirana abanyamakuru no guharanira inyungu z'umuntu ku giti cye. Aba rero nakubwira ko bafite ubuhanga mu kubaka uburyo bwo gutega amatwi, kwinjira mu bikorwa by'amatora no kugenzura itumanaho rihambaye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu cya Misiri kwa Farawo nyine muri Egiputa. Aha rero nakubwira ko gifite ubutasi bwitwa GIS, General Intelligence Service. Bakoze ibikorwa bimwe mu bikorwa by'ubutasi bikomeye muri Afurika. Aha rero babikoze muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika yo hagati. Byagize uruhare rukomeye mu gutsinda Muslim Brotherhood nyuma yo guhirika Mohamed Morsi ku butegetsi. Bakoze ibikorwa byo gukurikirana itumanaho ryo kuri internet bakifashisha software zikomeye. Barinze ubusugire bwa Misiri, bagira uruhare mu mpinduka za politiki mu karere harimo Libya, Palestine na Ethiopia. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Algeria, amaso y'ubutasi ku kigo cyabo cyitwa DRS. Mu mwaka w'1990 DRS yagize uruhare runini mu guhashya imitwe yitwaje intwaro. Ikigo rero cyashinjwe ibikorwa byo gufunga, gutoteza ndetse no kwica bashinjwaga gutunga ibitekerezo binyuranye n'ubutegetsi. Mu mayere bazwiho kumenya intwaro za gisirikare zituruka mu bihugu by'amahanga ndetse no kugenzura abakekwaho iterabwoba ku mipaka ya Mali na Niger. Umwanya wa kane turasanga ubutasi bwa Nigeria bwitwa DSS, Department of State Services. Aba rero bamenyekanye ubwo bafataga abakuru ba Boko Haram batari bake mu bikorwa byihuse, ariko kandi bakunze kunengwa cyane na societe civile kubera gufunga abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ikoranabuhanga rero bazwiho DSS ikorana na NSA yo muri USA mu gucunga ibikorwa by'abajihadiste mu burasirazuba bwa Nigeria. Umwanya wa gatanu turasanga ubutasi bwa Maroc buzwi nka DGED, Direction Générale des Études et de la Documentation. Maroc yashinjwe cyane kwinjiza software ya Pegasus spyware mu matelefoni y'abanyapolitiki n'abanyamakuru, harimo abakuru b'ibihugu nka Perezida wa France, abanyamakuru ba Al Jazeera n'abandi. Guverinoma yabo rero yihakanye ibyo birego byose, ariko nyine icyizere cyari kimaze guhungabana. Ku mwanya wa gatandatu turasanga igihugu cy'u Rwanda mu butasi bwacyo bwitwa NICC, National Intelligence and Security Services. Mu bikorwa byabo byamenyekanye nakubwira ko NICC ikorana n'ingabo za RDF mu gukurikirana imitwe ya FLN, FDLR, Runana ndetse n'abandi bari hanze batifuriza neza igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru ya Forbidden Stories, u Rwanda ruvugwamo ku rutonde rw'ibihugu bikoresha Pegasus nubwo guverinoma yabihakanye yivuye inyuma. Mu buhanga bazwiho nakubwira ko NICC ikora iperereza mu buryo bugezweho, haba imbere mu gihugu cyangwa se mu mahanga, ahari abanyapolitike bafite uruhare runini mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa karindwi turahasanga igihugu cya Ethiopia mu butasi bwacyo bwitwa nabwo NICC. Mu ntambara ya Tigray iperereza ryakoreshejwe mu kwinjirira imitwe yabo barwanya ndetse yewe no kumenya imirongo ya gisirikare mu gutahura inkambi. Ethiopia yashinje ibihugu nka Sudani cyangwa se Eritrea gukingira ikibaba abarwanyi ba TPLF. Ibintu byakurikiranyweho ba maneko. Umujyi rero bakoresha nakubwira ko bakoresha spyware za Israel mu gukurikirana abanyapolitike n'impirimbanyi. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'Ubugande. Uganda mu iperereza rishinjwa politike. Bafite ibigo bibiri by'ubutasi ari byo ISO, International Security Organization, ndetse na ISO, External Security Organization. Mu bikorwa byamenyekanyeho rero bamenyekanye mu gukurikirana umuhanzi witwa Bobi Wine n'ishyaka rye mu matora yo muri 2021. Abahoze muri ISO bigeze gutabwa muri yombi muri Kenya bashinjwa ubutasi ndetse yewe no kugenzura ibikorwa by'amashyaka atavugwaho rumwe n'ubutegetsi n'inkunga ituruka hanze.
mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Kenya kiyobowe na William Samuel Ruto mu ntwaro y'ubwenge mu kurwanya Al-Shabaab mu kigo cyabo cyitwa NIC National Intelligence Service. Bazwiho rero mu gufatanya na Amerika mu bikorwa byo gutsinda Al-Shabaab harimo gutahura ibitero byaburijwemo. Icyakora NIC yagiye inengwa cyane mu gukoresha ububasha bwayo mu gukumira amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu buhanga bazwiho bazo gushyira maneko muri za mosque ku mipaka no mu baturage bafite inkomoko mu Barabu. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Sudani, umurwa w'ubutasi w'ubutegetsi bw'igitugu. Mu kigo cyabo cyitwa GISS yagize uruhare rukomeye mu gutoteza abanyepolitiki n'abigaragambya ku ngoma ya Omar al-Bashir. Yashinjwaga gufunga abantu mu buryo butemewe, gutoteza no gufungira ahantu hatazwi. Iperereza ryashinzwe imbere cyane mu buryo yari ryarahindutse ingabo y'ubwami. Buri gihugu rero gifite amaso yacyo, amaguru yacyo, amatwi yacyo ndetse yewe n'umutima wacyo bihishe mu bantu batagaragara. Ubutasi si intwaro yo gukoresha gusa, ahubwo ni intambara. Ni intwaro yo kurinda ubutegetsi, guca intege abatavuga rumwe nabwo ndetse no kurwanira inyungu z'ubukungu mu mahanga. Buri gihe iyo utunguwe n'ibyabaye, maneka aba yarabimenye mbere. Aho isi y'iperereza ihurira n'amateka ya politiki, ubutegetsi, iterabwoba n'intambara zitavugwa, haba hari ibiremwa byihariye bihora mu mwijima. Abakaba ari bo bamaneko nyine n'ubundi twagarutseho muri iki kiganiro. Batazwi ariko bafite inshingano zo kumenya ibyihishwe, kuburizamo imigambi no kurinda ibihugu byabo mu buryo butavugwa mu mategeko. Muri Afurika rero kuba maneko ni inzira y'umusaraba n'iy'icyubahiro n'ikibazo. Kuva mu gihe cy'ubukoroni, abakoroni bifashishwaga ubutasi kugira ngo bamenye abashaka ubwigenge, baca intege abaharanira impinduramatwara kandi bagume ku butegetsi. Ubutasi bwafashije Abafaransa mu kurwanya na FLN muri Algeria, bwafashije Abongereza muri Kenya kurwanya Mau Mau ndetse n'Abarabu muri Sudani munsi yo kugumya ubutegetsi. Nyuma y'ubwigenge, Afurika yinjiye mu kindi igihe rero ubutegetsi bwakoreshaga maneko kurinda ingoma, kurwanya abashaka impinduka cyangwa se guhiga abatavuga rumwe nabo. Hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo umuntu abe maneko. Icyambere ni ubwenge n'imitekerereze ihambaye. Maneko asabwa gutekereza nk'uhanganye, kumva neza imiterere y'abantu no gutahura ibihishwe mu magambo. Ahabwa amahugurwa yo gutahura amarenga, gusoma mu maso, kwiga uburyo bwo gukemura amakuru ku muntu atabizi. Icya kabiri ni ukwisha no kwivanga mu bandi. Benshi muri ba maneko nabiyoberanya, baba abacuruzi, abanyapolitike, abanyamakuru, abanyamahoteli, abanyeshuri cyangwa impunzi. Kugira ngo bagire aho bashaka, bagomba kuba badasanzwe mu busanzwe. Amaso yabo aguma ku ntego, umutwe utekereza amayeri ariko umubiri umera nk'utuje. Icya gatatu rero ni ubumenyi bwihariye kuri ba maneko bigishwa, nko gukoresha intwaro za gisirikare, ubumenyi mu ikoranabuhanga, cyber espionage, ndetse no kwigarurira umuntu ngo umubwire ibanga, human intelligence, kwinjira mu bikoresho by'ikoranabuhanga, hacking, listening device, guhimba ubuzima bushya harimo amazina, amateka n'imyitwarire, impamvu y'urugendo n'ibindi. Ikindi kintu cya kane basabwa ni indimi. Afurika rero yiganjemo amoko menshi y'indimi nyinshi. Kugira ngo winjire mu moko atandukanye nta gukekwa, ugomba kumenya indimi zaho: Igiswahili, Icyarabu, Icyongereza n'Igifaransa, n'amazina gakondo ndetse n'ururimi gakondo bakoresha. Ikindi kintu cya gatanu ni ukubika ibanga no gukorera mu bwiru. Akazi k'abamaneko gasaba kwiyemeza, kudasobanura, kutavuga ndetse no kwemera kubeshya ni iyo biri ngombwa. Nta maneko usobanura havuye ibyo akora cyangwa se impamvu agiye kubikora. Hari inkuru nyinshi z'Abanyafurika bagiye baba ba maneko. Turahasanga uwo bita Patrick Karegeya w'u Rwanda, yahoze ari umuyobozi w'ubutasi bwo hanze muri Rwanda Defense Force RDF. Yaje gushyamirana n'ubutegetsi arahunga, ashinga ishyaka rye rya opposition. Yiciwe muri Afurika y'Epfo muri 2014, aho bivugwa ko yaragiye mu bikorwa by'ubutasi n'ubundi. Urupfu rwe rwatumye benshi bumva ko ubuzima bwa maneko bushobora kurangira mu ipfunwe cyangwa se mu rupfu. Undi rero mu maneko nawe wamenyekanye muri Afurika turasanga uwo bita Ahmed Buga wo muri Libya. Yari umwe mu banyamuryango b'inkoramutima za Muammar Gaddafi mu gikorwa cyo gucungira ubutegetsi. Amakuru yaho bakeka ko hari abanzi. Yarokotse ubwicanyi bwa NATO, ariko nyuma y'irikwa rya Gaddafi nawe yabaye igicibwa. Hari ingaruka nyinshi zo kuba maneko, harimo nk'ubwigunge n'ubuzima bumeze nka sinema mbi. Maneko abatemerewe kugira inshuti z'ukuri, nta muntu wamenya uwo ari we, akenshi ntabona umwanya wo gusobanura amarangamutima ye cyangwa gusangira n'umuryango. Abana be bashobora kutamumenya, umufasha ntamenye akazi ke.
Ikindi kintu cya kabiri mu ngaruka zo kuba maneko ni ugufungwa cyangwa kwicwa mu bihugu by'amahanga. Maneko wafashwe ahantu hatari iwabo ashobora gufatwa nk'umugambanyi, agafungwa cyangwa se akicwa mu rubanza. Bamwe rero batungurwa nuko ibihugu byabo bitabakingira ikibaba, ahubwo nyine bikabihakana byivuye inyuma ngo ni ibisambo. Ikindi ni ugukoreshwa nabi na politike. Ba maneko bamwe bahindurwa intwaro y'abanyapolitike, bagakoreshwa mu bikorwa byo gutoteza abaturage, kuneka abatavuga rumwe na leta cyangwa se guhindura ibitekerezo by'amatora. Ikindi ni ukwirukanwa nk'imyenda ishaje. Iyo maneko atagikenewe ashyirwa ku ruhande, abandi bagashaka kumucecekesha. Iyo utanze amabanga uba uri umwanzi wa bose. Kugira amabanga menshi ni nk'impamba ishobora kukugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwose. None ubundi niba tubonye ko kuba maneko bigira ingaruka, ubundi kubera ko abantu bemera kuba ba maneko b'ibihugu runaka? Kuba maneko si amahitamo ya benshi, ahubwo ni umuhamagaro cyangwa se igihano giturutse ku bumenyi budasanzwe, ukwizerwa n'ubushake bwo gushyira igihugu imbere y'ubuzima bwawe. Ubutegetsi buba bukeneye umuntu wakwinjira mu itsinda ry'iterabwoba akigira umwe muri bo. Wakwibera rero mu gihugu cy'umwanzi imyaka 2 nta muntu ubizi, cyangwa se wakumva imigambi ya kudeta utavuze n'ijambo na rimwe. Ba maneko ba Afurika bakora mu mwijima, bashyira ubuzima bwabo mu byago buri munsi. Ni abantu batazwi, batanavugwa cyane rwose, ariko amahoro, ubutabera cyangwa akajagari kose dufite baba bagafitemo uruhare. Maneko w'ukuri ntavuga n'iyo apfuye agumana ibanga rye. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.